Dubai gam vaipo pa Sheikh Mohammed bin Rashid hi mi hau sama ma jing khat zong ahi achate sindana zong mistrik ta akhat ahi kinin hi ama hin achate hi zong le athu nung lo le ama dei dana chon lo ho chu galmi bola abola ama na in sung khana zel tapanga a hen tu jing ji hi a hin la hi chi ka la hin achate abang wang hin apa akona chamthlat amun adei dan danun achon theun hi chi hola a ga het thei pian khat cho hi le hi chi achanu princess Mahra kitinu hi ahi in ama hin muslim chondan bangin avonu hijab kiti jong akivan pon social events thupi ta ho in nathain hin khonum taina mangin hi a hi le iti dana Epijeh a hi chi princess nu hin islam dan jong zui hinglawa apan adei dan dana alhat sa kitchen na kin thupi pen ho anei pia hitia he adun ham ti ho le mi hon Epijeh ma hi adei hlen chom di ham ti ho tunia hi inavel khom di hi Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum hi Dubai gam vai ho ma hi na banin United Arab Emirates UAE adinga Vice President chule Prime Minister panmun jong apu na lai hin anei ego zat mong hi $14 billion vel ahlingin hi a hausat na hi thu chomin ki koitale Sheikh Mohammed hin zila cha tampianein in sungmi lin ta asim doi na hi ama hin zi gu ve anei tan azite abang ho chu aki khen pi ki jong om tain china chung chona chon cha jong hi som thumbe nei ding atup dan jong aki sei nei hi Dubai hi Islam gam ahi to kilhonin chon dan khandan le mol hi adia numei ho adingin ha sadi se ding a hi Sheikh Mohammed zite le achate atam zo hin apa udan sim ho chu imacha seilowin nil kallo hilin azui jingun aji chu hi chidan ho chu azui lo wa a hi le god na sang ta amu thei diu a hi ti chu a he no hi 2018 kumachun Sheikh Mohammed chanu tel a khat Sheikh Latifa kitinuhin video khat an semin Dubaya ama hin khumandan le a in sung tilawa hoima achi do a awa do ding akiphal pi lo dan ho chu ana sei nei hichi a video achun Dubaya apa ina kun azam do go dan plan asim ho jong chu ana sein aji chu apa hin azum hu na dinga hi abol thei chan abol ding hi ti jong a het sa hi hizi acho hichi sei che na video cho sima hichi chuna hin khu ahu do zo kha a hi le anati hi chu jong le 2000 kuma aso pi ho ma no mei khat Sheikh Shamsa kitinu anazam do ki guna anamat do wa chizawa ama thu anung aban ke hetalawa hoi macha jong akimu do ki talo hil dan ho jong chu ana sei nei hichi video asim zo nidan phabeb zo nunga hin Sheikh Latifa chu apa in muna konin anazam do thein United Kingdom a konin aloi ho khanin anaki thopi nei a hin la chutia apa ina kona chamthat tinga achi do na kung in neya akitol jing line thel choya pasal izan ham khanin hichi kung in neya chun ahung kal don Latifa cho amanun avoun Dubai lama dingin a hin nung pu ki taw nei hicha kona chun kum khat sung tabang hi ama thua koiman imacha a heta povin amel jong amuki ta povin nei ahin la 2019 kumchun itiham khana hin polam mi ho a contact theina dingin phone khat anagu piun anapiun cha ko na chun reporters ho ana contact in a in pi sungwa apain su ki bol na banga a hen tu a hi dan ho chu ana sei pi nei hichi zawa ko na chun Latifa hi akivel mu ki tapu koi machan ama ko na hin athu imacha azatapu bin koi man avelin amu ki tapu nei hichi ho ko na hin mi hon Sheikh Mohammed umchan le aji achate chunga dan asima ama dei dan dana chon sa na ho chu ahung ke do deu ta nei Sheikh Mohammed hin ji jong akop koma nei hi ji chun aji te kisanin jong athu angai lowa a hi le amani ke ka relationship cha su beya aki hen pizia achate bo chan kila aji hi hichita bang aso na masat pen cho hi le 1970s lai cho hi tain hichilaya chu Sheikh Mohammed chu kumsom ni le thumbo ahina lain chilaya chun Beirut a Lebanon a achina khana hin hichin numei simple ta khat randa albana kitinuhi party abol naw khana hin ahin mudo ta nahi cha chu randa hi kumsom lagu be mahina lain ahile heti chun amani jong chu hong ki dei to thimhle hon tan chi zo nunga chun London in achi khom kin hanin abanin ahong ki cheng do ngal hon ta nahi aki chen zo til hona chun amani hi aum na gam hon Europeans gam chondan bangin ahing honin Sheikh Mohammed hin azinu randa komin Arab chondan ho phate ke cha azui ding ti jong ati khanai po ne hi
heti chun London copy sunga chun in khonom ta ina mang honin thilman lule thilman tamta ta hoina ki jam honin I macha jong a he phahon puina hi a hi le achama sa pen hon a hin nei zo hona ko na chun thilchi dan chu na satta in hung ki khel ki tain aji chu chia chun amaho hi Dubai langin aki chun ki tawin hi apa na chun Muhammad hin ama hi na mong pa chu a hin podo ta na hi heti chun azinu randa chu honam ta in a hin no panin randa chu a in sunga su na tong ho ta bangle a thai kem ho mai danin a hin kelin a koi tai na hi heti chun amani nu pa ki ka chun kina ana ahung umjing tan a hi le azinu zong a khop mong phanin achanu hon manal kitinu chu thanga beb a hlin lai chun randa hin ki khen na ding divorce paper chu sign an bol ta na hi hi pha chun Muhammad nin zong azinu chu leng in pia ko nin ano do in achanu bo che chakila ta na hi hiji chun randa ading in human dan a ha che kitan hiji chun Beirut lamin akile kitan sumle pai ima zong anei put acha zong achang de ta pon hi heti chun kum tam ta song hi ajipa komin ana thum jingin achanu to khat veibe akimu tu sa din anangi ezingin hi a hin la Muhammad chu ananom point achanu chu avela amu kitlo hilding a hi tin ana thula in Dubai gam sunga ahung lut kit na ding zong ana kha cha pi ta na hi achanu chu kum som li lam a hi tan tu chana hin itabang hiam ti zong a henai pui na hi chi se hi Muhammad in azia kona acha ala pi na a hi puin acha pa ping ma sapen German numei khana kona ana hin Marwan kitipa zong chu hin anu chu azi in zong ana simpun hi zong le acha chu ama thi sana pi a hi zin anu a konin ana la apin ama ana changin hi heti chun azite dang ho zong chun hitabang gen theina chu ana tu sawun azite la a acha ana changa acha to azipa kona ana jam do chumi kha se ai in ama chu azi agu channanu Princess Haya kiti Jordan leng anapu lengpa Hussein kiti pa chanu hi amanu hi azipa Sheikh Muhammad in midang to agin mo a midang to zonga ngona anei na akona anaki khen pije achun azinu hin acha te ni ekepuin London copy in anjam dodun London court komin azipa chan akichen sung jing wa zong abol gen theya abuse abol jing a hi ti amale acha te ni ahu bit theina diwin panpina anathumina hi heti chun ama in acha te ni chu akila a akiwa ding tin zong nge na ananein aji chu Sheikh Muhammad in acha te dang Shamsa le Latifa zong apa ina kona azam do ogun honje a ana bol ho chu kut koma kitchen ta na hluna hi Sheikh Muhammad in hichi achunga kingo na imazo se hi adi lo sim thu a hi tin ana daudalin acha te ni chu Dubai ama koma achen hona ama achan ding tin nge na ananein a hin la London konin azinu Princess Haya thu sei zo adi hi ti anamu do je uchun Sheikh Muhammad nge na chu ana san pi ta povin aki khen na hon aka hon ki chu thing na dingin azinu 730 million pound api din zong thu anatan piu na hi a hi le hi chana chu Sheikh Muhammad in azile acha te chun athu anun lo wa ama de ya achon lo le itilam dola ana bol ham ti chu hi het diu hai tain a hi le tu hin abula hin seyo Princess Marahi itidana apan hitiai acha dang ho sanga angai lu chombe ham ti anaviaw ite heti chun 1993 la avela chun Sheikh Muhammad hin Zoe Grigora Kos kitinu hi anaki champion ama hi Arab mi Greek gama anaping ahin a kholzin le na khana hi anaki mudo hi ahin la hi che aki chen hon hi kitchen na dang banglo hil chombe ahin aki cheng ta zong hi be selo Mr. kiti phat chom khara dinga ki cheng mai temporary marriage iti ding ham ai lo le contract marriage tabang ti di ta na hi hiji chun alang to gelin amanin zong anagel thu pi hon point hi zong le hichi aki chen hona ko na chun akum kit 1994 February line mara hi ahung ping tain ahin la ama api na hin anu le pa hi anaki khen kin hon da na hi tan hiji a chu Sheikh Muhammad hin achanu mara a lam cha zong hi ana het lo a hi hiti chun anu in ama chu Christina anasain London copy in Christian in sungin ahin kho kha tawin hi ai le hiti chun hichin naw cha chu kum som lagup alhinin apa to anike hetu kinin chia chun apa in ama hi acha a asima akila ading amin le a ho aki khela chito khel dinga chu apa in hausat na min than na le nei le go chule hlumlam gam ho chon na dana achon na theiding phalna ana pi ding tin ana sein offer ana bolin hi
achom lama ki sele ahin kho hi apa thunei nanuya akoya chito ke khial dinga chu apan adei angai zo chi api ding ti hi aile hi chi apa kona offer chu ahoi mama jingji chun Christina injong anano pi tain hi ti chun Dubai lamin aki chonin Islam sa khoin aki heilunin amin jong Christina akonin Mahra in aki khial ta na hi heti chun ama hi Sheikha kiti title jong official ta in pe in anaumin heti chu princess kiti na hin chiakwa na chun ama hi Princess Mahra tia hong ke hi apa ki panading ti in hlumlam gam ho von aki von ji ho jong chu ahin ngain agam von mong mong ho ahin ki von panin apa sei sei ana ngain ima ananil kalpo na hi hiji chun apa in jong ama ading ahin adan sim le azui ho chu hunamin azui sa poin aso pidang dang ho banglo ta in ama hi zapila ho jeng in jong arab numei ho von hijab akivon akimukhapon leisit mun chom chuma achi num num na in adei dan danin awa ale thein milham hin khuwa social life jong active ta in anamangin hi Princess Mahra hin Instagram account hoi ta jong anin achi pin hilaya chun Dubai leng chanu ahina a ahin khu mandan le nisi akiman cha na ho ahin share jingin hi ahing nu anu to aki ka hon jong hi kingai lu ta in aki job jing na lai honin mun chom chi a achen hon ta awangin aka ahon kingai lu na chu amang di ipo ni hi 2022 kumchun Princess Mahra hin UK University in International Relation and degree ahin muit hichi chun apa adinga ama chu mi poimo mama ta khat ahin suben aji chu ama chi na thipna ko na chu gamdang mundang dang ho a ama ho gam dan le mul chon dan le policy so chu promote abol hoizo che theu hi Princess Mahra amel a hoina le midang sanga thupi zo hin ko aman nahi media hon jong ha ta in ahin focus tawin leng in pi sunga kon akhang chi dan dung zuya ama le ama kivetu thein mei vet tan ta hi tin a seun hi haji chu ama hin arab chonadan jong azuya gamdang ho chondan khandan jong amun le amul dung zuya azok jing theina hin UAE sung hi henlang gampam la hi jong le mi ho he thei ta hi sain amun agam agamin alin anewin ama hi ahin hetawen hi ama hi UAE sunga kin thupi ta ta ki man no in ki muzing 2022 kuma asom nga veichanna watch and jewelry show Middle East le gold bribe exhibition azong chun anazawen hi Princess Mahra hin literature le sports chule arts le photography lam hi athanok nalam ta hin chujong le apa banga ama jong hin sakol jong adeya angai sanga hi Dubai World Cup hovela anazawa asadei pen to anakilim la ana ho jong chu a social account hoa hin pu so jong chu ina mu te di wa hi Princess Mahra hi sakol chung to na le sakol chung to wa kilhai te nalam equestrian kiti lama jong kon thim ta hi in hichilama hin award jong tampi ana sangin hi hichi alo hin na le pachan na amu hola aga he thei pen kha chaile 2012 kuma Italian endurance championship anala acho hin hiya cho asakol dakira kiti pen chu anamana hi gancha angai lu dan hi a Instagram post ho akona jong mu do the hin gancha za chom sakol sangong sang le muwan lai ti hole adang dang to lim akila ana ho ahin ta do ho jong chu inamu te di wa hi Princess Mahra hi le khalam athip na jong hi min a he no kha cho hin zapi ding jong agel kho in charitable organization ho ha ta ina saponin hechilam thua mi pi ho het dinga thu poi mo ho het sa na le sei pi na awareness ho jong ana nei jing in hi chuti chen chapang le ti bukim lo ho chungin jong ngai lu na anein ama ho adinga ki pana ahin lut pi a anato so na aki thu pi jing na ho jong aki mu jingin UAE gam sunga no mei designers ho la ading le women empowerment and champions ti chu no mei te bol theina le tha na su le na ding lamin jong pan na sata alain a advocate un jong ana pangin hi Princess Mahra hin apa konin thil pi thu pi pen jong anaki sanin apa in akinai pi ho ma cha te khat Sheikh Mahra Al Maktoum kiti pa to hin anaki chen cha in hi mana hi akichen kum hona chun kum som thum le li a hin mi mel hoi mi ching ta le mi hau sa ta kha jong a hin imret sung le gamdang dang ho ajong trading le technology chule development company za chom tampi jong ane hi ama jong hi social a kipita kha cho hi thawin a Instagram account wa a kholjin le na adventures le skiing abona chule tui thu ta noi lama nga amat na ti ho jong a hin share si ne hi heti chun mana le Sheikh Mohammed in achanu Princess Mahra hi
ahin khwa hai mil loading kitchen nakin thupi ta anei pi hon na dingin pan na sata ala honin ama kitchen nakin sanga thupi zom omongin sumlapai tampi lunin luxurious mongmongin achanu chule azipa kitchen nakin gunchu anagun pi ni hi 2023 kum April ha chun manale merahin kin gun thupi ta al kap kiti achun a kitchen na hon iti ding ham kitip na certificate sign anabol honin ama hota san le khabu koran mangin kitip na anasim honin alang to gela kita chi ding tin taw na thua anakiti monin hi hiche akin hon chu ki khaw hi na mai tabang kitchen na ta ahinai puin a kitchen na ta hon akin pen hon chu May 27, 2023 in Dubai World Trade Center monin ginza umzat chum mi tamta zawnan ananei honin hi a kitchen hon chu athopi mongmongin Princess Mahra zong von kangin ahoi na thei chandingin azemun ati chung sana dangka zep na thei chanchanin azemun alangkanin azipa ding mana zong chu agam Arabian nam vonin hoi tain ahung ki vonin vetlom ta in aniki cheng hon ta nahi akin nei na hon hol sungjong chu pa cha kangset tampi na ki jem hoi selin amun asunum chum le jengin table ho jong chun pa cha za chum ki koin candle aki halin kitchen na cake zong adan sagi change a sangle lin pita aniki simin athopi momong jengin hi a kitchen hona mi ki ko ho jong chu mi thupi ta ngen sin le za ta milin milal ngen sin a hiwin akin hona sumlu zat momong chu chin ta inwang ke hepuin hi zong le 50 million vel ahiding inwang gin cha na hi ho zo se hin Sheikh Mohammadin achanu Princess Mahra achom ngai lu di se dan akilangin achanu dang hon hichita bang kitchen nakin lopi hi anei khapowin akin howa limle video ho jengjong social media ho a share dio akipal po ni hi je hinmi zo sin Princess Mahra hi Sheikh Mohammadin adei len pen le alungset pen hi tia la owa akoyo hi ahile akichen zo hona konin amani zong kingai lu tain hin khomang honin hinla aka hon ki het thim to lo na ji in May 1 2024 kuma achama sapen hon anei zo nung hon thani zo be July 16 ni in aniki khen kin hon tan hia chun Princess Mahra in a Instagram post a azipa a khen dan thu ana post in hichi chu international media ho chan analung la akinin hi ahile hichi din munahin Mahra bangahin offer mulechun nahing nu nanu kom na da than num sata le sumle pai imacha akiwat beihil namuna chun na chi dem ahilo le nahing nu nanu kum som lagup chanjen gen thei ta na hin sin nu kom zo na dem nang maholung gel comment section na hin share thewi hi tunia dingen hi chan chu hin tin video kina kimukit dingin na bonun stay safe and stay blessed.